edi asemuni oh sebejo ani amo he ma he na no so dia de so mami me da se mechia atiefo ni ahwefo nyina na onyankopon ya obo ni wiase ena wobo enipa edibegu ewiase mu ene sen adama ifo akire no chese wonyinsen ena wawo enti obia ewo ne ba na wonim ye se ne ba ne benyini no abeye friends okuni bi anase ne pakesie bi na waba behwe efie nanso mpre bebre ne ana enniema ekwan a yefa so gye wa woni ensem kitinkiti bebre na ma abrabo no akwakoye basa na ye na enwuma ya edi kan no wo pese wo kire yense abrabo no sene etie bia no ensese ya bamu ebu sese yenye gidie na yetimi gina ne hu ye se ye prekaso ye prekaso ne eda sebo adako nkunumdie ebeba nanso no enne no sabio yanu ye nemu ye bobra no ya na ye gidie no ehwa enti ne be se meka ne se enwum we se no eye preaching kase ene ya asemu ya Rastafari fo no wo mu eto a ede se nka ye bo wo asori dem enu nti no ese ye hu ye se ye pepre ye hu ye pese ye di nkunim ye pese ye nyeska chese wo hia bi nti ye ntimi ntra ne ye tutum nika akwakoto ejam ye be chie ne mo otu ye fo se ye ma ye gidie no enyina ho no mo pintin we chese se odo ho mawrade we chese se osumo awrade we chese se wo fa wo bra wo ede hye wo nsem na wo bo onyankopon na ye oboy ne ye odi ne destiny ye destiny ma ye no wona wutwi woni na akokoda no a awrade no obese san wo hyebre enti ne ameka ne se ene enkrofo wo mo be wiase youth ya wo mutumi ka se wonya 70 na ye dan wo mo ya wo mo nya 70 kra ye pebi aka ho wonya 70 na ye den to mutumi ka ene ne nkora ni wa na wo mu wo ti yesam yensa de yensa yem so mami ba ku bi na ya wo san aka ene po ho na to yi lucky in fact ya na nenum asem ya na ema awosin egume ene na mafo na say youth ne so musi so a ayonko gro ni sanema we senti no wom do mo ko bobo enkrofo na bone no sabio ye ne mebi emfata ye wia de ye se school no ye do mo ko ye no ye ti ko school wo kro ko sua abrabobone wo ja ba kwan ama na frifie akọ school onko school no ya wo mran so fa me na ko fesu be bia ya wo ntiase wani ama ho so amompa ye nyina mu a na nem asesa e na wo ka se ono no samre no na chese school nya de bia na chese ehia nkrofo na mom no ne aboso ne se enam se bone adonso yeguso ya ye di bone nti no ama prison adonso Christopher kura esi prison e de eche fise nipa na apepe so dodo ama wo munya baabi enna wo ti kwa na we na kwa atese ne eche sadi enti ne opese o kire ne se maye ntrance masane ma we se nyina e mansa na ye nu ye ho e se abrabo no enya sa na etie enti no ye na ne ye ho na ye hu ye se empredodo no ye de ye ho e ma awrade empredodo no ye to ye bo ase na ye gya bone no empredodo no ye asabisabi ye ni ko biri obi ama ye hura atre ni pakro no ese ye hu ye se onyankopon no se ye dane ye ho a prison won enye de onyame omfa ye nko honom abrabo no ese san ebeboa na odo asem na ya oka de so of mami ene de odo ye ka wasem yi ente se anka ne de no enne wo se ahofe so bai ho na kai enne mema ne hwe ahofe obesu anantu ahwe woto ahwe anim ahwe wo gire bia ye awowo ansa na ode apel na opo wie ye ho ade du ko sifie wie a afi no behu se wusuma no enye enti nan gas na ye omo baso no wo mu case no ene wo mu sesa no
sene Nyankopon nwene wo mo no wo mo te sa case no amana ba be case foforo sene be ya be ma be de e be pe wo mo na ono de anwuma no woto no odo di percent na no woka enso na ne me kan say odo na ebi ni wono mo sa enne maba no mo ni odo ne sa me ma no so ni odo no sa entina ma niema adane wo do obi ko ofia na niema asesa wono wo na adwene agenda ye ode ba aware be ma so wo na agenda e ya de amoa so for me that's obaya my lady me that's pi na nanso so reggae Wednesday wo de amaya ma kire say wo di kan kire yan wre e wo ye hawo bi ni ye konda na hodo na wa kire yan wre no kwasam ne say sabre ya ye ka say obi de nsa sum na no a odi abrabo ma wreho ni mu abobo sabre ye ka say obi wo ho ade a wo di ne nnekura hwe say don kwa abo apa ho na de obi di ne nnekura mpo ebi ni ho otu ne botom a wansi di kura bi nhye ni botom obi so adwen a otu nani a oni maame oni papa hwan e na wokwa koso ahwe nanim na obi so kura tena se na ohwe bills ahodo atwa ne ho ahia chese odiniti hweden mu kura free mu na yeyi anka opene so ewie wa cheche ya we say sene sitie bia no there is always light at the end of the tunnel sene akwasi broni kan ye no wonam sumu sadien kura no ye den han beba enu ntimi nso mi gina mu no maka kira adofo no ma etie yen say sene ya wo haw ni su sitie bia no de ehia ne se wo betintim sanse no nsia wo ho yesi ebo mprenu sabre ya me ne wo kasa na bi a wo ho kire wo ho papa wo tirimu dwawo wunia ni da so wuni obi akoso ahwe nanimu a ebedu brebi no enkonkọ yesa biom eye den ya asem yesitie bia no eniema besesa nti adofo no mkoso a na wono mo enkura wono mo gidiem lucky dube say crime does not pay na prisoner ya wo boyi one he ya me say enem mabuno no abrabo a yebo nyina ma ele didi ekokwo wie prison sanse eniema bi a ye nwene ho no eno na nam so ema ne deba senso so obi wo ho ade a wo ye no fa ne se emre ahunu abanye ahunu ya nche wanfo wankọ na biafie nanso ye fre bibi kama ade a wo ye na wa wonim se enye nanse nche pi na nnuafo mienu bi papa bi di ne ka akwakoja wonom se won nhwe na nkaka no mun siesie my lady nnuafo mienu atimi aka omuti apam ho atu engine dia so mirikemu a wo mudi dwane me ne wo kasai ya chi omo de bi obi ato omutiri so a yesra adofo nom se omo ndigi mbomumra na yenyi wonom boni wehwe sani ampanyifo ka se nsuma no se wo di boni a enwum ni mu na wo ka se asofo krampo ensori ahodo no kra prison no mu sisi ewu senka asori de nko ye project ya ko ye project bi a charity bibi na enso so enam se boni kwa na ekoso nti prison no bia na ye bi egu musa anti no ye ken ye ka kira adofo no nyina ne se prison na wo na niam a wo beye nenne no ene be kire se obeko hobi ana wo nko hobi zontoli ne de bia omuguso omo no ama boys ti se won so to betwa afa one side near the wako prison dia na ne wa jejeje my lady me dase na brampa my the high life no de ompe my lady won he sa ayi udo ya me de ya na wo boyi meti beat ne na meti enyom na eno no madre ya me senka minya highlander bi na nka medem na me biesi mu na nka medennam ai so for like interchange won ma bi enyum na ededodo na ni nyina ya odo my lady sa odo ne ne de frafrafo mo si abadadwofo ne ebi ni ho se say akwakoye transaction be ma de awode ba eni oba de ode ba na no na se bi ukoshi oba onim nyansa na ode chese ne honam na na ebe oni hweye na se aha wudi wu sika ai wudu sika ebehwe no enti odo ne de enyum ne de me de na ya me de na odo ne pa de my lady na me ameka isa aten guarantee e bia na agina so a my lady da sipi nyamisha my lady be da sipi nyamisha opa my lady space you need to work oh my lady Steve Wonder couldn't want you spend. Yeah. Oh, what gross. Yeah, they are watching. My lady space you there na ya. Eh, who do? What man can chile? Me di e febeba. My lady di owo ni empani se ahwiase wo ho na sorry so wo ho. Enti ba bia behwe ase ne ho na abetimi ahye oniema yie. My lady say obi wa brabo bi mu na se eniema kotia ne kakra bi a
odwene sɛ abrabɔ na si odwuntini ni ehye ye nkuran sɛ wo hwe ase na nkyerɛ sɛ wawie ya no also ohunu sɛ de obesi ahyehye onema ebia na mistake bi na wo ye na nneema bi kuti a wo enti wo sɛ wo sesa na wo hunu kwan a wo befa so a wo bekɔ wanim na ahwease wo ho ana osɔre so wo ho malady de tosu mienu na ye ka ho ase malady prison ne de mpani ni besisi a wo bekoso asisi ebi sɛ bɔne adɔso sesei ene obi ye ni nua bɔne amalady onwene ho so okura tuo sika wadi e no de edi awu na wudi awu no sebe malady he na akwakoda e prison ho ene yensisi school dan biem na sa ye prison malady ne kwaso ano no ememei ye o matwitwa o mutrase a o mu nikada o mutui malady ne ma o mu ye nyina ye prison sem enu abi ba be pie mu wa ho akra 14 years na malady 22 23 years o kokofa na malady enye prison abeko enti enne no malady so obi akazi yensisi a so dai pia eno no adwensa cha o munye o madwene enti prison na pentecost for mo sense bi nka ho ene o mu sisi no se wuwura mu o eye central malady makọ na sedie nipa si wo ho no enipa emema no mo bro 1008 wuwura dem efie ho a na se yayi wo mu no mu abonte malady nipa wo eye krom na uhwe mema bi ketua bi ewo ho a omudam bonni kitenkete ena dia mefaja dia mefa na de na kwakowie mu afiase enti prison de malady se pa hotɔ dia wo musisi ni bebre se de be ya wo mu so mo se na be kɔ na hotɔ na yenya bi ni atranse na malady wodon wasema okan ene wodon na ne de kura ene meba ne meba emrantie ni nyina malady de wo ho no ope biaje oba ne nyi wodon no de ba be hia wo ade a obenya firi ho eno na amane malady ebi ewu ntem no ense odena kuma ne na adwiri nyina akoma wo ba bi ono nye no na no wo hwe ubotom wo de ono na no na mo hwe malady ene ma na aba ne ye hu me ma na maba malady se ohwe ubotom o yesuro ya ohwe ubotom boto ni se wie a boto ni mu se no ano no ho so na me ba be kan akwa me kan ba ho wo twea na sa na onum ana waforo ye ma na sa afi beba be tratra afi no so asore adwane agyaw enti malady se nei pa de nei odo kakra sika kakra na nsu ne no abeye sika wonni sika enko ho na tiza wo ba bi beku sa no be ma bi zo beku bua ho ye adwuma malady wo kan say ewura interview bi a wo ye se wa ye adwuma pesikanti no ono nya afi no kofa sebe obi e bini no ho na kirei wa be kase ni sikanti ana o hye mrama no malady enei wo ye oba pa adwuma ye na sika mra wo botom sana be ma so pa adwuma ye se mumie no bi wo mo nsem malady odo ni gina obi antimi mie na no kafo enkyere ne yonko bebi no wa malady de bi wo ne nsem oba control we bi no eti na yiye ba wo awu ni bi na hye nkonya ni etwa bere wo na akwa bi no won wo bi eska no tu Land Cruiser free kramba ye se won san conference nko twa bere mra dabi anya ne sa enti obi amfa ne nsa nya adwuma se de be ya wodo no betimi agina malady me da ase na abran pa enko dan bla atem dan atem odan be yi ye kotokuman atem esi ateman ye mane nsei na ye de yesi atem odan be yi se be ye tie afidie so aye ka se de ye nso ye kuro masem esi ma ne hia ye beka Kevin yanko Mike bay ada Mike ne so esi so no so nya dwuma na abram pa yan radi atem odan fire service efiri tetentre de a me yakola na me wo dan no em se ba bi omo no omo han na honorable akura ketua ya Solomon Black kusi yo a oba na anu ya eni na nsen yo o na esi we oni ye papa bia yo de onu so foto beto so o makabom oni ye fine ye frano nana fade na ofatutu kente no Kevin to so nana kwasi sasu kotoku awoso hene aha kotoku awoso hene achim kotoku awoso hene ane nana kwasi sasu na eniema papa yi oje no Ghana obi ti ase a ye nka na niema pa no kwasem agire owu anafe ye kan sem bebre wo bo nipa oye we hospital wo koye we achim odan hospital ena oni honorable Black kusi kusia ko ka kire no
se opeso ye fire service enso afa no aba anwode no fom ena nana sasu se meboa me aye meboa me aye ena o makukura si wo sa na ya to kwa no enti ena no de pese e kan se kotoku a wo so hene papa yi menini hia 101 da ba matene ho asempa bebre wode boa ni pedu a me hu social media odan hospital no oye niema ho so wonyini bia so e peja no kakra e woni kuro kitu ama na Abraham pake ko yanim ni ese aboso ba na meja paye no kwasem onabo Solomon bra kokusi onyame hira no onhira no pa da MC oyakoda abrante e kora me tiri ba mi unu na de oje no efe ti ye bona baso oni kotoku awoso hene sa de omo ye de boa achem dan no ye ti akire de ye hwe no kwasem ye fe no kwasem ade bia ye papa bia nso ye beka no kwasem say store dan no so omo chebe ye 80%. Okay. Abrante bi ye se frɛ no edi na na kwame o cancer ho ba bi o mo che yi no ye so ye adwuma papa o ye adwuma papa ono so ye bona baso so o manya o maame no ho abotre se obi ade ewom na sabeka na na sesu on kwaso piao kotokuman kwaso piao o chiman kwaso piao onyame hira mo piao a ona busoro mo bra kokusi on so won kwaso piao Abrampa my lady oyi bia so ni say ya enu wo ye ne kuro mu die bia my lady nka beboa papa e say eve ya no chama yes number 1 Abrampa transfer no atonto ho nana osei eyina na ase free ba abu yakwa wa na obo no kura du mesi asanto oba no wey was on train ayo papa ti say ma anu so na kasa ya me aduma na ya se osi wadwuma a wo ye nti se wo ye de adwuma o me pa sho me wo amano ne kakra na me ba nti na me pese o ba be ma anu so na se o ti tese so o kasa me ba nti na me pese me ba o ba we o school and o pese o ba be hu so TV so yeah o ko yan sorry me ko sorry sorry bra ma no so na me kwa sorry we ana ba ide onko me ba ide me nkoi ma wa no so me pa chamba me nkoi chinga bona wo ni yifiri wanu mu okay ka vi mu yifiri so no nyime chinga me pa cho me ba me nkoi oba bi pese obu me kwase ya sa watwi medi eh brotherhood is down na say me na ba me pa show me wo akwantu mu no before sem be kon mi shia baba wa nene din ko krobeso ewo Dubai na wo Ghana no ansa na betu kwa na wo shia before sem betu kwa na mi shia ge ye friend me say santo yi no ye adwuma o me aba shop ti sem ga ni photo ba ti ensensem kakra ba mi yan ka mi siesie no emu ho na ye be fa adamfo nam ka che mi nwa ba ne so ise pese me settle nti manage na kola no so okay oni problem so me mi nwa ne eton drinks anti no ne na adwuma oni na adwuma ti time ne so ye nem say okwa adwuma onya ba 2 weeks na admission ba say okwa school ti ya mo ko ye nurse talk show aba o mami eja na se kasawa eti ese forma ebino eye me ne kasae no enti ase ekoso ti me busan before say me ne betam di ka busan say mame onu obi wo ho wo se de bi na me so onu obi me mpe obeyire ana obi get onu obi wo ho de ya me so ka kire because me fie ni chirisa ti no me mpese me fom ti mame hu no so obi ani ho fie so abosu go dem eu casei mas o coração se confu se tinha ma confu ti enkomo ni mu na oti ase na me kosa mu ho no kosa no school ti me kosa na that was 2019 2020 mo na me kosa no
na mbusa ne say maame me pa show before say ma be pese me no di nkomo na nkomo e wo ne say pese me hu busuani before say me ko bibia me ko no busa say me ko na me so me ko akra ko ya de ama obi na me check akra ti mama na ehunu say me tu kwan ano so okay ti ana dwono ni kure ni baby ko so ti na mbusa say umfa be ma no so de bi na say ni say na oye odika ko fa be ma bi na be ma ne ka say one no have affair na him say o ka kire boy ni say onye ready for that the boy ni ja ne ko fa ono na damfo te kire no hu yan say me ko na chi no hu say one boy no asabe ka boy kro na o makasu ti ono ye no me pie kakra me nya call efri me client no ti me pie say me ko receive call no ti me buy no ase obo me search na mbusa ne say dey na wo hu me bag mu ase wani masesen no so ohun hwe na me say okay oba na afen wa hia na foforo na wotwa ho aba no watumi afa bag ilu tu am I right here what attitude ni musuba amode ne na mo ehu oso ohun hwe na me say okay ohun hwe dey a odi me kwa akra ba ntino say ni sentimi ne maame ne be kasa nsana mako no from maame na me ne kasa to maame me say me ne ba no ana eho say bi o bebi a me free no yes wo fa dia wo de kire ntino me ma wa ya we say no ba na eho nti me kwa akra me ba ho na maame ni sio nti me kodru ya me kodru ye no na me sa frɛ wo say me no maame kasa nti me ya wo se ene e kina na me say da bi wa me no maame na kasa de na wo pɛ no mo fa mo nti me maame ne ka no akɔ na me maame ne kasa e ti didi nkomo ana me kyerɛ me say pɛ me ba fie e be ne ba no ho ade no so na ise me we na me so maame me tie me na chi kakra no akwantu nti sei ni nti na me pese o ya we cause say bi meja na chi meja na ho akodi bia ne ba na badwen say ma be fa no ana meja no nti me so me penny sa nti na ma frɛ nti sei ne wo no so eye say wadi wanim cause nye be me bia na obe sa na me so ma me mate ti ma me yetena ho didi mu a me frɛ ma abaya na say ye ho be 4 hours ili di Ghana 4 hours to 5 hours me frɛ no na wo course ti o course ojina fonso ti me ya na mbuza ne wana ne kasa yo se me maame so okay ma frɛ maame no me frɛ na maame ne nye ko ma se busa no o adaje boy ma frɛ onua ba me frɛ onua ba no onua ba hu ye se ma flash ne pose na no di boy yo ba ko ni bia ajema ai si adi me frɛ onua ba no se attest me so wose wona me na kasa bra one me nkasa oboa ti oya ekoso ama onua no ka fe na onua no eha no onua ba ne pam kan say me nua ne de ne kuri ni so frɛ me sa ta no so wona me na kasa oboa okay ti me san han edan self contained 1 bedroom hall kitchen toilet and bath me ana me han say me ne na ekotinem nti no before say me nko me ja bibia ma no so na ma mete onia o ma me ni wo wai ya transfer wo ti no o ma me no self contained wa han bia wa ha ma wo ba wa fe wo hunu na ma me no ha bia ma mo dia mo onso wa wani ma ba to say ayesa mo kura betra wu chese mo hia ma aywa na o dia na sini ba o de yo eti pania na kro mi ti dodo na agina enye o pania na kro kwa wo no ma aywa na si fo no do na agina nye no ma fa wickedness and no ma de nam yo eti refrag ba ku di kan swing na me de chair no eno so na maba for holidays ti me ba no emu ho na me hu se oba me ho na phone na to flight me na me say ana do phone na to flight me no so ne battery wu am so okay sadia ye aduane me ba ti me right inside na me the phone ko see ti me dey na me say why you dey ato e na me nyim floor ti me floor na boy ne frɛ ana me say number yi ana se picture ma cross no me yi so pen am busa o ka chem se nipa na emum o si nipa de dey o ye ana mbusa ne say nipa wo ye mum de eye den na wo fra wa de enkomo be number de se mu ye sign language no so o frɛ no na me say okay do you know you say no more book appointment but ma kro won say so de wa tu ana me say okay sadia me peke onje ko no so onje na me say onye me peke ama na me peke ko no te peke ya me say boy no be ka say no bi ama twen dada wo mba ana me say me pa cho hwan na e ka say
no so also why na kasa so nipa na wo friend ne boy na kasa no boy no be start so onso ni get net na so many years ni na mtesa okay na busa again fina ohun asema onka ti ni kure ni anadwo ne de obro ma fa mensa so anka no ti anadwo no wo dem ho etena ho ma no bo 2 na obi anai na ye te wo be pamo no se wonko ana so oni baabi akwa mso ni baabi akwa mso me dem ade cause onsene ntiko ti wo tena bonten a che di be 2 hours me am da ho na mse no enye ti me frɛ o maame ana onana wata no odi card makochia no frɛ ne maame ne nana e so mo twempena mo tenem ho papa empra twen aduru ne maame ne nana ahomachi tu maame baby a te na mse no senia ade ne si ko no mentimi mhwe se obetena bonten because odi makochia afie nti no sadia ebeye wa se nti maame ma won samra ana ma bai ti ana opane no maame bai ana bai no so ne dai Debi me kura me da kunyo no da empaso eti anadwo ahomache no no frame say obeba na mse mama te ti me wo hwa na mama ne bai na me be kwa adwuma me so me ba so a me adwuma me ye no eto eyinti ko ye adwuma because me ba me ka say ma benti me nya adwuma ti ba na mse ma wabade a de woni na meja ho na makwa akoye me adwuma ana osu opese ye hwe ni sisi asen so kansa na mso me de hwen ha me pese me yeseto se na waye de a me de be che no na ye hu de obeye no so neja ye kikan ya na ye ti me se ko ya me ba no me ba me sa ye shopping sa de bre no enu me na me pon adwuma no me ye shopping sa de bre no ko adwuma na o request se ne nema bi asai se me toto bi ma no ti me ba no se hu nema bi e wa bonten na me fam sa to bre no talk show bra why ya maame mu de adi e bone se wo mama ye japade anka brofo no a e ka different languages ye japade no ya maame no mantumi ama ensuo no omudi gugu mu na amfa woteke no a eni akwa bela nom engugu mama ye japade anka English no a e ka nkwase languages no ye ni asem bi e be ka kire mo why se obi kwa twempena ne ye kye no a ye kwa kuro ma san shopping e de bre no ya maame no e da mase why ma ye djuma kwase asema mu de adi ye doctor yenko why my lady yenko wechi aru atiefo yo wo kura kwa twempena ka ya bo watu se yo doctor my lady wechi aru atiefo yo ya toso sabe Dr. Grofa Trans simaka krebi fati opom de ho asem Grofa yi mogadru edi akase koko ene yadru efere zainto xylem na afra ye ko mogadru sronko a obi obenum bia wa adanse po di fa due ho de die ntie ma ye di koko ye adru yi se ye mu afi bia hu se aban oton yi koko no de amakwasi broni kwasi broni odi koko yi koye den o se odi koye chocolate ampa e hwemu hu se chocolate ni do ye na emu 1% pe no de ye na 99% no akwasi broni di ye nro odi ye semena odi ye nku ne koko abroni di be ye aduro ne de bibini usika no yise o miam ana edoso ye ansa na watimi ato eno ti adwene ho se ye di koko no be ye aduro ye de ye aduro e frɛ ne grofa mageduro ye ba Ghana asase su ai obi obenu bia wa adanse pe odi fa aduro ho adanse ye di bibiri obi se ne ni su biri no onu grofa mageduro ene ni su biri ne kɔ obi se wo ho ana ne nsare ne nan na ye titiriti onu grofa mageduro no won tibiem obi se ne nu busumi mienu busumi miensa wa bra onko hospital enam eja ene awia so adwuma wo yenti onu grofa mageduro no ene sa kwantuo ni nyina atwam obi se wo ho a idura nadwo a se de be ye obeda omini koto ha na omina beto ha o tibi na onu grofa mageduro no ene ndika sem sa de achi agi se be body prum ansa no asore obi se aduane si ho a ode ne se be wo mi sa wontimi ni di onu grofa mageduro no ene wodi sa agi ntumu se de amafo ka no honam yaw ne honam nyina ye ne ya ni nkotodwe na aposo nyina ye ne ya onu grofa mageduro no ene yaw ni nyina ekọ obi se mpompo na ebo no na epai na ebo no na epai onu grofa mageduro no pompo ni nyina ahwete obi se odware wi a gye so okopa afe no de adwene ho onu grofa mageduro no ahohene ni nyina akọ ne de entie ne grofa enso to na ba bia oba bia bag mi ne grofa him
ɛyɛ menstrual disorders nsabuom haw gofa nti die mfie du no mu ne nsa ɔnom aduro no emogya naba die ba na ɔte yaw ɛnam gofa mogyaduro nti ɔnte yaw ne biem die ba na yi clot ani tuntum no yɛnom gofa mogyaduro no ani ate kama sɛ de yɛka no die ba entwa gisa bosume ansa na atwa no yɛnom gofa mogyaduro no nyame adom bibia yɛ kama obi yɛ ne die tot ene ba ɔkyerɛ na atwa obi yɛ ne die na ɔtwe obi yɛ ne menses na ɔtwe mienu ɔno gofa mogyaduro no nyame adom ene ba kama obi yɛ ne family planning na wie bɛyɛ afinie wɔhwɛ ne mogya anim ɛmma ɔno gofa mogyaduro no aba bedu ɔno gofa mogyaduro no a esiesio ma nipadua no ɛyɛ kama ɛno nti sɛ wotie radio no a mesi yɛ afa number no wohwɛ TV ni so na wode wo phone na atwa me afrɛ TV no sɛ de bɛyɛ a wokɔ pharmacy a ombrɛ gofa number ni 0244 59 65 32 0244 59 65 32 enada se eba egusu eba se doc e ohwa ne yensa ne yenan na yetitiriti yame adom ye num gofa magedro no ejai na die na disa ohwa we ba da bia ye ba ye ka kire se ansa na obemsa wonsa ana ona ye otitiriti no na sra de bone na efre cholesterol no wa wura mu woni watena 15 to 20 years enti hu yare ende a doctor for atulidiri silent killers wan hwe ye de obekoboko efise srade fum ko wura wuntini bi efre no actually sa entini actually de ni kwa se bibia fam ka emoja ni padua na no awie e de suma akoma no so ompompi ko ni padua na kwa nyina na kwa emoja na ekọ nyo no kwa na ekọ enuane a wadidi de ni padua na twetwe na efre ni nutrients enframa a wahome papa na wo na efre oxygen no na efre emoja yi apompi akwa kwa nyina ma oni padua na agro fine na nyame anyo wadom na srade ko wura sa entini mu a emma moja de ntibi ni apro yie efise ntini no entokro edidam na ensoso te se pani entokro te srade ko titi mu a na ma ayeden se moja no betimi adi afusa na yie eyesa ateti beto nipadua no so enti sankyerɛ ne ebɛkyerɛw amu ahu se nipadua no wa ateti mu ene se bema wonsa ene ona ye otitiriti no num grofo mageduro no na yi sa srade free nipadua no enyesa ede yare kase ye fredo atherosclerosis bebrew eduru sa de ache srade na adawo ntirinum ayete nkon afedi emframa no a ye fred oxygen no entimi nuru wadwene muntam ana enu hoyie adwene no so odi oxygen ne di ne dwuma to anya ne ntama amfa ne di dwuma de ko ba de se adwene no cells no start se ewu ti de so wani de so wano de so wonsa de so wonan ewu a na wo hawo kese aba pressure beti aba to wani so efise moja no se ntimi nko ti akoma ne di speed na epia moja no ti speed na aircon no beti ama pressure beto wani so wano beti mi achia wonsa dompe bi mu ne da ho wontimi pija ene obi tia fom a wo se watia fom so ni namo eduduru obi se duru na duru wontimi nda asia soja egu no so ne honam nyina ahyehye no obi se wotrafa akoche na ogirafa akoche a na ni nda asi pija obi se wontimi nsiri trase fiso osiri trase a asi na ni eyi atofom na ni tifa edwane ga num grofa mageduro na yi sa srade efiri ni pedua num yesa srade de fro wosoro koduru adwene ni ntirinum na adwene ni ntiri ni paya doctor se wanya stroke sa yare agya okra se akwato dem na otimi koba kra de tesen ne nne yare akwato ho num grofa mageduro no na yi sa srade efiri ni pedua num yesa da kroba ko hospital doctor beka che srade bi wo mu efiri sodium e kosoro ntirintirin yatuawo cholesterol level ne kosoro intinamono anwa yatuawo sugar level kosoro ti esikyire yetuawo saa no ma miensan ba so a wo ye bema otwe mu tan mema sambe kofom bema ne de omui ne mu ahoden ne de nipadua na age de ama akoma ne pompi moja no num grofo magedro no efisa no ne yadura wanoma esa yare no na esan sisi nipadua no ye waduro bi o friend design to xylem eno bua yi srade afiri wontirim na kokoo no so aboa ma moja de afusa ne yi se de yeka no wo num aduro we esa yare no na esan sisi nipadua no e ma nipadua no eye kama eno tini ato aduro ne dini grow fine nyini kama nyini fefefe nyini na sabre ado ho den nyini pesika yi enkoto mire bi ma nsa mfa sika wanya no kopa ho den onum go fa magedro no a be siesio ama oni padua aye kama ba bi ato aduro bi abanya go fa magedro ni bi ato ti se wo ho nan so odi so briu waposo nyina aye oya hunam nyina aye oya edura na dua wontimi nda aduani si ona odun se ewom onum go fa magedro no a bi aye kama yenu ya manu menstrual disorders adure nti watu yedin Dr. Mercies
de mfie du no ntimi mu ninsa onu go fa magedro na ba bedru de ba wote yaw ena yaw ni mi obio de ba clot ena ni nyina akọ why family planning na wie na meja ne ma go fa magedro ne ba bedru sa na ye bema so ye catch us bema obema no nye dompe ne shem eye ntiri ena moja fam num go fa magedro no ne moja mfa ntiri mu ye se de be ya ofre obema na obeje so ba bi eto adro bia beja go fa magedro ne bi ato say ye pharmacy herbal shop drugstores over the counters obenya grow farm magedro bi ato ene nyame adom ye di nku won so bi aba ya to dini grow fine ointment eye nku a ano odin yie ohuna ba bi ye ye bia waposo nkotodwe sasabro osisi yare wa chiri dompe nkotodwe onu grow farm magedro no na di grow fine ointment no asra so ba bi eto adro bia benya grow farm magedro no ene grow fine ointment no ya to na emom se ope bi etu o abonten ana ope bi etu ato ho a Kumasi ya de obekwa Tafu New Road, PFA Pharmacy, Tafu New Road, obenya bi. Missy Heba omrom, Angelus omrom, Ampidank omrom, Colin akwa Ashtown, Bezeri kwa Okewo, Tinate ko Sofulai, Pure Live wa Buakwa, Hawme wa Safupole, Sakseba Patasi Blockhouse, NNA so Patasi wa Costa Pharmacy Pampaso, Yellow and Orange Mamukum, Smart Heba Obuasi Santiago ho, Odun Kramamwa Okashi Drug Lane, Kingswalk Heba, Tinate, Nanabuache, Angel Ruta Repass Halos obina to go fine omusa to go fine ointment obenya biato asama fonko Ekus Pharmacy House of Drug Widama obenya go fine magedro no sana obenya go fine ointment ni biato nkoko Hillside hone friend Isaac Drugstore obenya go fine magedro no Sunai Capeba Mosaic Green Light obenya go fine magedro no any ointment ni bia ato Tachiman Abidro Depot wa himfie opposite obenya ni nyina biato Brekum Dr. Clement wo main station ho obenya grow farm agedro no ene grow fine ointment ni biato takwa Pristia was abidro fie enro ni nyina obenya bi takwa the crisis the answer when a friend apachen krakra obenya bi wa obroni and 1000 pharmacy tamale opike gombela ene nyame adum udu boga sister coast provision store or MTN main station ho na main office ho obenya grow farm agedro ni biato Gabson Pharmacy okufodia baby eto adro bia obenya bia to baby abubo so ye baby obetu bi na ebom so ope bia yusu dia Bowra Pharmacy Herbal Shop Drugstore yan kasa so wakasa na ma eto adro ni bi obenya grow farm agedro no na onya grow fine ointment na to ti sa wonsa ana wona ye otitiritia me kasa ananse na achew no beja no no the pressure any stroke na eja kwan efi se srade de down ni padua no ma e ma ha obeto ni padua no so ene ye nua manum o magi grow fine atum eno nti o mo frɛ Dr. Mensis die mfie du na o mu ni nsa no onu grow fine agedro na ba die ba na o ti yaw ene yaw no on ti biem die ba o ti pain severe pain menstrual pain ene ni ho biem die ba entwa obi die ni die ba kra yise suado ko hospital ko woni pane yaw nam no ontimi ena yaw no wum na chikra no gise busumi mienu asana moja na twa gise okọ me ko woni pane ansa onu grow fine agedro no bibia aye kama onu grow fine agedro a ebesiesio tisi why family planning na wie emfie dukura ne moja ne maya nu grow fine agedro no emema no sede ka kire no bema na ye obema sewa bema na ma ye bema to nu grow fine agedro no a eboa ma moja fa obema yie nti wo frɛ obema na no age wo so ba bi eto ando bia obenya grow fine agedro ne biato sede ye ka no onipadua no wa na wo ye moja o so wo ye moja papa na wo ye no ene boa ma onipadua no ejira kama ti me bia nu grow fine agedro no a esiesio your vitamins minerals o grow fine mo eno ti na nu grow fine agedro no na won kotodwe na eje grow no ni nyina ekoye no ene mpompo ne bowa wonu grow fine agedro no a na do ointment no so afa akire se de be ye beboa ama mpompo no ahwete ene nsansan ewue nyina ni nyina afiri ho hona ba bia ye oya nkotodwe wakire bremo usisi yare sasabro no a etwe woni nyina no wonu grow fine agedro no na the ointment ni sra bibia be kama ba bia eto adro bia obenya grow fine agedro ni ato eno nti ne ye ka kire se wusa wonsa ana wonan ayo titiritia me ka se ya nanse na achew yare kase na ebo nkaye onu grow fine agedro no a beboa asiesie onipadua no ama onipadua no aye kama ba bia eto adro bia obenya adro bia to emre nti the number no 0244 59 65 32 0244 59 65 32 grow fine makes you grow
fine ube grow fine and kasa and se moja no ebe omu adwuma no ebe mo ai say soko Dr. Grow fine no moja drop papa yen pedua no mu adwuma ma wa tunu se ho ayo say boko nti eba ne sana Levelers Training Academy for say or ma 1 year diploma ewo cosmetology na won so wetimi de akwakoye wadwuma enti kan wo ho na nka wo siska no 9,000 ate so de about 3,500 omo wo encry awo shi omo ni odogon senior high school de anu hwe kogentete na so wanya unsa no adwuma wo 055 341 2408 ana 0247 261 932 Kingdom Herbal Center ye nim kire ho ye gareke krojen eno de ye duro no pa cho se wo pega de kane pampan a waye atomene no o de to mini mu a boko na ko da ba bi da e be chai ni nyina be free ho na fe Kingdom Jensen Park Capsule be ma be jinam atwetwe mpa cho ene ehuntin be 600 million tini ebe ba ho na wo so waye wa jinam afi tremendous capsules na tunam nsa de bia 0597298855 21st clinic Sciatica Express bien fa na ni kire ha ojo nwenye obi so de sciatica ba ya oboa ona wo ho aduro ameni panso asua yen no kwasem laboratory scan services awudo ni nyina da 15 branches across Ghana ewehwa overseas for ni kire ho ya eni ebuto bra enkra domi market sunwane o nyina ye wo ho ye ne agenkwa FM ne wo line ba ko so nyina e wo ho ba cho friend 0540311311 cancer mesha yenko gibi eye kama afi wo ho adwo ama ho atɔ ba cho say yes asabro pay ni nyina bi dwane beboa wo sisi okra ama ho atɔ eye trust in Jehovah clinic takwa omuna dia ba no pay dia bedwa maso 0244871860 women of faith aduru ho biem ba cho kwesi ada be na watch ne start 7 days of calling enyasem ketwa TikTok Sompa bo giti eye na fom kra so ada sisi ne mame pa cho na ne kra no ye 21st February e be hyiam culture center apata kesi ase na yabo osuru nyankopon empire Unilever for Pepsodent cavity fighter yankwa jibi aba aposia wodi twi usia be osi be yi se fita ya na osia fem ni nyina be jai so nyu awu nso hia awu ko jibi Pepsodent cavity fighter ene be di ukagina mu ko jibi na bo wura ba bia a wo moto bie na so ko jibi na fa twi usen wo anopa afian wo kodanso a no watwi amana e kama kama Dr. Time da so obetwa brato yade so tentem kra so wa mo yade dia fo ni kire hoy 0244774282 Kojak Farmer yadu ho sesie ena yede prokod papa de aba edwa ema so tie o ya afiafia hunimu so kata eye prokod ni nyina se wa ya person de jabidie nso ahyemu ebe yi usi ase usi twasa na ade kyensonoma 0531069945 Sister Kiddy Glamour and Wardrobe yapone ye de ani kire ho kwa wo so list no nyina afa abedu afako ho afako je entade kodaniema California my so eye kama wompempena wade nyina edigu yensa ni kom ye wa hodo Atenga Junction yenko ho sisie na edi enimhye 0245749199 Deku Herbal Center ye kwa akwaja ya lehwe tu yade na sisei ama ho aton deku say diabetes ebe dwane obema waye mre ube jinam ni atenka ebe ba nemu sa yade ebe ko si yade ube tene ebe kama ye bra ubufa so siateka ebe dwane kuro ebe wu bema wodro be se wa ya se no aye kase eye prospect no a ni nyina ye ho adwuma ama ne ye kama kwa uman na obetu afre 02432059
9 owura yɛnto a nkɔmɔ no so ɛna wosu kɔ kurom a woba asa atotɔ nneɛma blɛ no fashion eti ɛhɔ no bigya bibia kyɛ no na yɛsa ɛtenae na mekra ne sɛ mede mɛsa akɔ ti okugya me kwan ɛwɔ nkran ti eduru hɔ no menua ketewa ɛyɛ adwuma wɔ ambulance or Angel TV to on the reporter until drew hono nam de oba chance onua oyere ni o no bisa so oye adwuma be na mbo nya o se nurse ni biem na me sese o so no de oye reporter fasa na ma no na me so ontesa no so okay ti hono na call by na say o return back to Kumasi na adwona na me say gina so twa ne bas no call na me kodruye ti bi kodruye no fa ne se me kodruye na nche ana ofre me se ni school mache ti na yese yesa toto eniam afoforo ma no ni school baby o school no hostel hono she e ho she e mo frame ti ho mi gina me na so ntimi won busa ne se o ye sure no so an to mo frame twa pictures nya na che se ne kre check online na se ne kre na the toy na to ni uniform ne bibi ne ho niema na dancer no de nya bibiana debi and yes I return the man back to school ti o school no offer me say o mo use laptop no bisa me say if any say ono ne de na okoje obi de na o use kan say obi ade de memempe ti beto bi ama ti meto bi afiri ho abro ti phone a wo abusu apani awu am ni anamo emprachimo ni kaboka Timia na mekache ni se sadia woniema na uhia no me obi di abro na me toy na me return me phone na om di fabo share me sa return ni nyina akoma ne back so on use na me to fro ha se am di nyina akoma ti me friend na adwo no bia na se call ne de ogina so ti ne kreni nyame so nyame anu ne kre so no me ma mo mawofo ama ne se sei na papa pe na sempa sei na oba no because me ko kan e bia ma papa no e betan no na me so okay ti bia oba ye bia ma fro ma me ma sei na oba ne na ma me na tumifo na wa friend ba no ti se ma me ne kwa na aye na tete se de ne ba ne ye no ti wo mbedru Ghana ayi na ma me no here se omeba na esisi asem me hwede na ma me ne pressure na ye na me so ma pressure na e cost intimi so ye ntwa bibia so na ye hu kwan e be fa so a ye be ye ti me de niema efiri hoba ye de mo ne anwa ne da kan phone so ne ma ne ba em ka e beton ti me friend no say mama cause me hwe o wi school utifi ti utifi die na de nurse no omunyam post wo eti yes wo school mu kra onya nurse no school ani em yes e ko ani o wi dia ne ntwe mani o de be ma check baby enya shop bintifo wani ko hwe ni hu say shop na ya ansan na my payment ma me nyame ne so ni kure ni wa anko e ma me suma madam for ko no ma ho a ma me musu asem na asem mo ni ma ho no mo mpemu anti ya mo mu hu so oba no mpew aya mu na ya na setir oze mama de woni se wanye ayi bia ma wa hu se on se oba woni ne nwo ya na se bibi nko so onye ma hu ni so ba oba woni ne wo ho wo ya de oba bia no pew sata me na wo wa chi no ba ko wo be sa ye bia sata me na wa start ne niema no defender mi defend no ka se eti eya na me so okay se wo nko de ya ntime de ensa ankra mi nu bai se omo nko hwe shop na nke emfa mo no ne ensa ne mum na yemie wine shop a amaba be two club ne yeso akọ na se Saturday Friday no obi ne se ba wa nko oso nko ntime de to wa me ni ma me ne kasai ene shop otim se table so chain shop otim se bi boy no kofa no enua ketwa shop note anote ono ane de oso ompe debi ompe eti man kasa na
me ma madam for no ko hwe nti me ye na me so me nyu obi obehwe me nwa ma ne nyina obi aso nes ya posto mu nti no metu amamanfo ana mo betuye ekoye ti edidi mo ana me friend am friend say afia maba me ba no kuri ni ma friend ba mo ma me ya we say me ba them kan say manin kan she me pay ni surprise no wa me so okay empran bra mo twa ne maame ne nana no esa na say ye mumo Ewurade Nyankopon si me bedru ye no ana me friend no say maba ewia 2 am say ma me hia ki faki breme me ntwen no mpon adwuma nam say how obi am fra kwanta ma bedru me ntwen ne pon adwuma okay famsafo abrem wan fama na me nua ne say yen kope baabi ne da am kan say me koda hotel for 2 weeks me koda obitua ekane nyina ti me wo hwa na onua ketwa na omuteme ho ti omufiri ho ni na onua ketwa yiti ni ono so te ho no omuto ko se dan ewie ye no ono na bibia ono ho ba na onua ne be ni service ti na say me ma ono ne ba ho wo hwe ono so kan de na me hwe no ba se ometena ho case ni ye bombo class me de me person me forget to crash no bono because the just Ewurade eti wama ana onua no efiri ho ko kache onua ne se odwen se bema no de edan na chemo ana boy no obeba nti no manye ya mo baabi a oba obepam mo m ka che ne se me menya form se me busua nya de mepam obi a me no munya betena na me bakura me nte ho me no munya betena ho so ti me wo hwa na gen frame se me na se ni se na so de bi me ba me pam obi se me se me ba me pam no so de bi na se asem no wa ade na asi kan me si asem so na be de wo se no se no me no etina me hu se mabɔ no ho ka se ma hwe no metua no school fees ne sam nyema bi amaye ya ama no but me hu ni se nka ye de bobra but me hu ni se no no ada obai says obai when I say me kako 2 months obai no na mo ho me bay 1 year ni na me nsani ni ska nti emfa ne se ti se de oni na jai ti me buy me ye madwen se nka me take asem ni serious but me friend asumdwen se me hia me safoa ana no ne se wa e refer me se adentina ma frɛ ne ba no adatam so se ni se na akoso na kra no miki ne ono ho ana ma frɛ se me hia miki ana no ba compare amount compare oba amount no sa netie ko so obumi kwase a to obumi kwase a dia sa dia me dey sa wa ya na on send no na ofrɛ me o send ofrɛ me yedi nkomo se mu di nkomo se se ne plan wa na oba frɛ me en me di nkomo send message we are no delete to delete ya me so mo baabi a o delete ya e kwa kugu timi ya na matwa to onwa delete ni message se be ya be ma ba ko ni hu se woni makasa into how many years e say no offense or 26 yeah eti uba ya na so mfa so fa me e dan na wo han ja akokoi na advance na wu advance ni we to no enu no wote ontim wantram kurada eti na wan na tim na onua ketwa ne wo no wote no one is wow yo adenti no wan tra e che no a memi hu se oyesa no me te se boy na ka hwe ni se e ma nsi feel ana watie boy na se enti se wo so mfa safo amlo no se de ti safo no wan fa mama me koje speki wo me papa ho ana me wo ho e ho kra dem buy kra me share dan stay ho sa ti edidi mu a na ne se wane frɛ me ti be call ne ho anadwo no frɛ me ni kure ni o ka se me anya me de o ka no no ka say de ase na wo ka ne sa no oba no aya de ne e ka o ka se me ne nada sa ne so na de nti ateka na me se sa ma me fo metu kotie o ti anadwo no ana me fa ka be 10 mo na me fa ka coffee na me se me nye boys na se bi omo no nom sa ne ma no me mranti na me bae se na oba na ya me nti se o mpese be ka ni pizza meko de be si akire no mo se twa me betwa me take tin na out na san maba ana me kasa na de me sorry ti me yi de maye ne mama to ne ne mama pese wo ye nyame yin kire ne nyina kire ne so afene ne so na ada akonwa ni ehwe
I'm so okay. Me de meko. No se ne obon papa ma ne nti ne papa se o ton ni koku bi aso o ti ni koku nti nya me boa. Na say oni ama no sika se na akodi a baba wa mesi. Ya santo a o tetafu yo. Se no. Okwa na esi school we wi. Say never ni say me check kra na de roughly kra manje no kra metima obetima boka be 55,000. 550 million. No be na bia ma. Why ya dia wo dia che na na so man discuss on fanto man wedi. Enye dem de man so on fanto. Empra na woni na twe. Empra me na twe. Ani wa toto ne mama no bra. Wa boka wo iska na hye. Na say ya hye. O tumi nko je ne hwe. Hwe na say so betie mi a jani me nyame wate. O ne de sana mpese me ye no. Ebedi wa se mama. Ukasa tintin nyina me nua ketwa. O wakoma pa ema oba no. Ena onu fi se wachi mugu. Wo wompena ena oni no nya double date. Ena wo ye say. Kaso so obetie mi a. Eno kasa kura masa be fa onua panyini sa de ne koi. Ana ya bonaba. Obeba cause adwene ne ekura ni nua ba ne nyi. Ya bonaba. Jai semuhunu say na wudi no. Jai semuhunu di. Na to nya be ma fo a esa wo ye yo ho sa. Me ade ye me fepa ne obema wo kye no. Obema wo kye no obu no ho. Aya na me dress me wale mi ku. Me de bo abifa. God crown po me ha de koro. Se gold se silver se diamond. What dey dey? No no abenya ho abefre wo nia. Abefre wo na na abefre wo so akofre hwan. Odo ye dey. Na nu na Abraham pa de bia e ma mani chi me ku. Omo wo ye Goliath. O mehwe. Enye na ni soa. O mfre wo kra. Bebrebe ya nyina mi tie mi dru tachima ya. Mi te saka zo ani. Ye kire wade no. Me te ya mabodam. To de bia na me akwa na me ye ne mobo. Ene wa beboa me because what party awura wo be wale o. No kwasem. No mercy. Ai. Me so me jitum. Se me ye powerful. No kwasem. Ti me ye masede. So ba warefo. Na makosom matwitwi mapepa makuku manoa mayiyi mabobo masekete bibia perfect. Who you bear my bra? Boo. Self-respect is very important. My wo next relationship e fa hu mram bebre sa for anything ka ho ati yes say abiatu mo fa mo so mo amiatu mo won se mo ane so e ka kire wo se wo ne nada eye no kore wo ne nada na say se wo betie me because e ka wo yin biate ni papa ko to koko ehia fo man so na sabi ense mo hunu se ye na da bia meka se mema no mo so mo fa mo ho adwen sa na mai wa me fo mo adwen no mo nam ame de ha me ni se boy ne ka hwe ni se me mintimi mfa ne nye mintimi mfa ne nko ba bia mintimi nye ne hwe boy ne so ndo nya hwe etino mane nso so me de ne ba ha kra na nkwisi ba bia na me so okay se me ka kire ni se me de be chewo ba nya se me de be chewo kwa me sa chewa twu eno de ntimi kwa chini tu me ka kire me de ntia me se me kire no ne ye different ade se bia bibi wo ho se bia jemaade bi tu o ma me e na wa fa any different na se bibi na se mpra wo ne na twe matata ade ama wo atop body si ama wo matompa bo ama wo e na o se wo no de ne ho e na niema ne to red flag no hu bebre obi a wa che ne twom na wo ta ko krom ba ya wa so pia bre ne de na hu kosa e ka no krenche nipa wa che wo ba twom se ne mpra fofra frɛ no wo ni be ma na kasa wo se amene ne wo ho wo si mi ko krom a me ba kra na niema bi a wo hia me sa to bre no eti na say wo red flag no e na wo do ti akohyem eti so ade ne emienu ade se bi enyo bebo dua ku ana so be jana ma brade e drama so tie ne ono be ka ho ase me ya champo eti se nka wo so o ka wa bo no ntua wa de no mo frage ne ma ye obi so opewu na say abaya bi so opewu so na me dance ana onya unya girl na na de na ba se champo kaso so na me dance abranti ka say na me ho ya misiri keke
ne ho na ye mesre ene se so mame wo hia oba within 2 weeks wo se me kwa ko hu wo mame for what empranchen wunnim ni subai wunnim ni bibia chese ne do no bro girl ne dia so too much na girl ni hu yi no di na girl ni hu ye girl no enya dia wo do ba ko won pe enkanya bone enso so won pe chese hu kra ne twi e ka na wo bo nyina sika na de mani nyina fo ye oja so nyina won ne mpra no na wo mo enjoy no wonder say dana ko haye no wo so won konkota no na sebe wa ma wonu ni nua na kwakota no enko siebu ni mpre no ni ne mprensa wo ni esie no owura wo sema wo kan nyina no wo hu se ababa no wo mpew enso na ofre se wo beye amana yeyie wakochi wo ba ese ekwa we no de wo fa so eye memasem esenka wo twechire anya wo ya etimi asan akokrom that day no asan akoye shopping ena wo sa dia bra no chese wo de panasho na chese wono wo bu kwase no e de benti wan chese wo ya santini be ma kra mini bebe ya ofire sanka ofire kwa bra kanne nka be ya me ya pop because e se wo jira se be ma dem ba ya wonim da wo se wo tuntum fe hard working we are hard working wo bobra eni penya ne ko Dubai ya wo mo ba wo no wa ko Dubai wo timi ba de ne ma ba be ton wo sa ba so a wọ́n sẹ́ bá bẹ yẹ friends wọ́n jùmọ̀ náà yẹ wọ́n ha sẹ́ ẹ̀dàdà wọ́n bọ̀bra náà wọ́n spend wọ́n bá wọ́n sẹ́ ẹ̀hún wọ́n dọ̀ abọ̀ course wọ́n bá wọ́n sẹ́ sẹ́bi ẹ̀ka ẹ̀màmí nǹkan ní ntọ́ nyàkó pọ́n asẹ́mu wọ́n bá wọ́n ebu kwasi ano ẹ̀dẹ́ nà ẹ̀sìn ahẹ́ mu ọdún bíbí kọ́ pẹ̀rẹ̀ yẹn ti no friends wọ́n yẹ adìẹ yìí. wafa deɛ mane kɛvi mane na so no wafa deɛ yɛde to so 1 and 2 hello Safra no. Hello. Okoneti obi ase nyine be gina so. Okoneti. Abaya ini. Hello. Hello. Oyima Mercy. Ma hey. Yana. Na who is Antones? Na me adumona. Me ho ya me pacha wo maame Oheneni na me kasa Sompa TV so yi. Yes wo ba ha e na ba ma bi di wachi se me ntena ha na akoye. No man tisi. Me ne ba ma ba ho de. Ba madam no ofu ejima. Wuni ma branti e friend na asai no. Ada say. Bra na e friend na asai no wuni mo no. Na say. Bra na no pa woni ne ba ha wo se wa ne mprane wa waji ni sika wa tua usuku fees aha dan ama wunua no ma wabu ni kwasea no se de o ka no ya nyi ni o eya no kore man ka cho me ngu ne kwasea hu ni pakro bra edi no nim se ya de frɛ wo edi ben o se nana poku nana poku okay wuni mo no nana se okay na o kan sem bebre se wabu ni kwasea wa show suku wa tua suku fees eniema de o so osese a 550 million ira picture in so a ya kola ketoa ada na wo ye ne saa no kore oh ma doctor wale misku dia na obo ase me on the trip em papa ne share wo papa ne share school acha na kwan a wo de ne fa so ye se woni wote watu kwan se oba woni wote na wo do bu dati afa be ma foforo na ono wodi na simu saa no eye Mercy wan hwe ye obi bebo odua kun o bra na ni abiri ye bebo odua kun o enye ni panyina na mo ye omo bone a omri be chem o se de wo ye kire se de bra ensama bra yi kan nyina ye no kore wanya wo bone na tie Sacho. Mitie ma Mercy mitie. Me na that Mercy me da ko ba ma. Na ntisa accept the year 2022. Aha. O 2021. Aha. Na mi ti amano. Endi man ya no tuta. O ko wan kan se
Oh, mercy, me too far for Nancy. Once I would do Dubai, I pictures and tell me, or what would do Dubai. And so one of my dear Mr. Hey, one man made sure when saying, now you should quite a one time friend. And I made the papa them out of the house. And you Emla no what to quino. No, she and 1 week pet. Aye, One also 1 crow. 1 crown. It was where down so quite an aqua bema for flow. Now, when my dear Mr. And Tiano Ede. Okay. Oh, what I got in a gabby. Suku, Mammy, Mercy. What did I receipt to be out to swallow Suku fees out here? And who receipt what they are to TV so? Manta Jesse. Oh, Mammy, the idea was in a day. Margaret, one a friend of Margaret, no. Margaret. Ah, Mammy, or send this kind of come out, Mammy. Oh, Mammy didn't know receipt in his soul. Oh, Manta Jesse, 2022 or Bayern. Aha. I'm a catcher and I send me say my money. And to my then I'm a power show. Mamma, I'm a power show. Mamma, you don't see Ah, tia somebody you or so catcher will say. I didn't say no why. So bet me, won't to me a Jana Quana on call, and also bet me. Hey, yo, Casamesi. Aha. Not so bet me, Matthew. Present, airport, present 3 years. I'm not so cold you. No, what do you know? And yet, of your father, I'm coming here. No, you did not call me, I don't know time. And I can't That's one of a fan that I don't know time. Aye. And no, which are there cannot repeat that. But the man mash off. Hey, No, there was you. Me to you. Because in terms of football, I'm about to see a trap. And to me, Sunday, oh, yeah, me to you. Then as idea, you know that, and you. and I didn't jay. That's right. Eti, wouldn't it jay ye a bemu? At 2024. 2024 now, Nini jay. That's right. Eti, Nathan Ben, I was the laptop on any my blue. That's all, and there. 2021. 2021 or the laptop on a brewno. That's right. Satam, they are now in the That's right. a teacher say, dear, be any one in tem. That be again. Now, wow, can we near, and near my best son or so I am a wine, which was a drew 500 million. Mercy, a dear near my son or the amount. Okay, you know, there might be there. But I have to move the fire laptop. Now, a mouth. That's how the message sense or message surgery and let's talk at our say, as in hand of water. Now, a mouth phone also. Not at your phone, the mamma. No, the come on iPhone. Uh-huh. The iPhone, we are both the hot. Aye, yes, most special. I don't mind you to my screen is sent. What the other? You can't deny their mouth. And now, I thought them is maybe. And it's a phone. She said, no, I didn't have their mouth. On talking them and do. Ain't he say no? Natural say, Mishamu Pana. Woman, ya wear so only bear my ho. And no sister or no better, me boy. Not such as say. Natural so many ya wear so only bear my ho. And no short still our no better. Me pacha and na ye date na mercy we yes sir. So only bear man so ho. Now no so no better. Now I say. Why you see or come to father. The man the said, "Tell my boy and to that." You try listen. Some minimum and that. But when I call and I'm said, "Yeah, see and you see that father and that." You said they are not all set in the farm. You until say was so Jenny Sika will bend day. Was in Yama Watama Unina Waka creative 550 million or G. 2 band day, Mercy. Number
Tu ben de Messi. Na tani na ta sa na wa so because e ma wa so me ni ma ne. So we say wow kasa say we say domestic things. Watom paboa wato atade wato de be de be. Eno no so okika bom 550 million. Ma Messi. They say ka be fi o ben dey. Uniska odi betua neka. Ata say. Uniska odi betua. Ata say me phone. Me si unisika odi betua neka. Ka chara. Eni esa ni agye one ne betena teka o. Awade no be wale o bende. Ana wale eno so. Eno so de enye yie. Enye yie bi. Messi me hwe wa fiti efiti ase nyina bra yi na wo mpe no. Adenti na wo mpe no. Na wo pen papa ono anya wa. Na fe ya dan atisko tisi musa. Na ti ono ko ti yan. Ono munade aka. Ona meka se. Anytime bia no. No for settle. Na da ma ka da. Ana wo heta. Na ko be no ho. Na ko pana wa. Ni kra wa no fa. Ni wa na no ti. Ni ko be bia. Sad no so bra o next relationship jayo. Sa na obi epo ya atumdwe. Na wo twempena e na wo he. Wo be sa type no. Wo he. Ma me we de ono ne kasa. Enye eye village behavior. Enye be ma de obu ho a. We num nyina ye village behavior wo ni fa so. Ma me ete say ye be de na ne saka sika no. Ene ne ne ma no. O se ne laptop ne ne phone o je ye be de ne saka. Asa ne phone ye ni no laptop ne de. Papa me na de be ben da ho. Fabula ye wa Hawaii. Wo chena ye hia fabula na fa na de ma no. Na nsem kai bi ho ye ne wonka. Wo se passport bi nso wo ho. Pata passport me de me an da asa me de ma no. Wo so ye passport ma ho. Me o ya ma me. Wo se enu su tua ho Hawaii. Wo se ni me bi 50 million e wo he. Wo ma ni me bi 50 million. Nini sikor be fa ni akwa wasoma ni so me fa ni mia ensem ni bi wa be bra pa ma mo so wa bu sha foto akotwe mpra kotam wo go efre nua de ko Dubai 50 million na akogye no wasoma no enye media o wasoma ya gifiri obi ho na de ma e de so so kwada ni pakro enti no omo ya wo ewura antenese enye ma ya bo so no da be ne ye na magye fabula ye wo chena ye hia wai Ata ma chotan wo chena ye hia yensa nka adwada ba bi obi e reproach be ba wo ablante nani abele so ma na me to so yi na dia plachi mu chenchira twa so no me kan say wo no empra na ne girl yi ekokotwe but wo behave to say ne wo ware no ene ma wo de ma no enhye so ne chese wo monitor no ne sa ne ma we say no nyina no ne ade e na akwa so no wo anye homework yi e na wo ne no trase na wo side to kwan wo ba ye ene ma ye wo hu nyina enye esenka wo fense wo twa so what trase we nyina echi what to ne me nyina ade ama no that day no kwa ye hu se wo mpra kwa no wo ye shopping e de ma no enti wo wura passport ya aka wasem so wo na do sky ye won from am pese be come out as a passport no wo ntime enya wo dia wo ntime nyi ade so obetua ne obetua o ka obetua ka so from edu pempen so bia o eyempre na ne kwatwe na agreement bi ntina wo gira so wo so ka kire so ne be makura wo agreement bi na wo gira so na ade ya sane ma no hwe na apoku ba bia wo dey mistake se wo ni wo baate na be ma foforo wa fa na be ma fa o se me ne wo ho na still o se fine me di acha wo because kroma me ba krama sa toto ne ma be so ya ka na be pa no wa to ntem na ate ho na wo toto bo eni ma di ba yan ka no kwanje ni pa so ma me oni aba me nsem hu akwa akodi e ye di ase enti no me de ne me kan say asetsa na ne traye ana wo hu red flag no se ne ma bi enko yie so na wo siese se bo onye oba ya wa na wa ye ne ho ade a enti bi ase abaya wo se mi fa na odi chewo abaya wo se no fa na odi chewo ana fa na kunti me de me kan ko na chewo se kan me ba ne wo ana wo ye sa mistake wo se ya se to no ye pa na hem se tie se kan me ba no ho ene fu aho sanka me ba no mo se mu de se be mo se mu agimi mlante amubu bi amaba chese munya kofo ba no na opie so kire ne de a
So me mom dey say kan me ba ni abrante ya. This a champo jawa wedding sem hu. En kan me ka che ni say wonje hwie. E ye ma me. Media no. Wonya bibia. Wa ada so obobondua. So o modua. Me say enu no betimi de age no me ye Kristo ni me ka so nkoye sa de. Enye sai sika na hye. Enti na wowura. Me kan me ba no wa. Ye ma no laptop ne nua fana de mele no. So wo de bo. Na wato dross ya mo oba, wato brace ya mo oba, wato tare ya mo oba na. Laptop no kura po so me be na do ne na. So laptop no kura se me ba no an ka say won fa ma wonya. So enti wowura next relationship ya obekomu biem. Hwe ye. What a very big mistake. Ye kan chew. One twempani ye. So mo wani da ho. My lady, me da sipi na enede yaje ani so. We Ghana flag aba pa ente se wi akataban a yenka bi nhemu. Emema no yemfanye wo mo. Sese no nurse ni be wa chebra yi John. Ohun na nim hwe ne ya no hu se we oye John kura na de bia metu mema fo se. Hwe bema wani abrese opese obobra. Yeah, you can't age is just a number, but you're matured women who age is over 37. And I won't fall back or be or 30, 32 near the Ankawonia one. Say, oh, no, Coco will be a say now, some no, the age of 26. Was signed double date, and now when it you was still media Mijana. What to me, a quack or for bar. Ben my nyina yet dem me ko commercial break me twa me ho abatesi e no waseche wo bag mu aseche ne me wom ehunu ni ekwa nyina anya hu oba ba won chen ya wode ne phone e dia to flight mode de bi obeba bia oba de ne phone to flight mode bi wo hokra no de butu wode phone na butu wo enti ko ne ba bo se nkane a bi ye den soso ben ma wan suro afa kra de he who said that flight mode when you free ho ama ali do afre obey yi si ali do eyemu na nya bia mumu frɛ wo a na wansuo emumu frɛ wo chese the way awagu brotherhood animu ase kura de minim say conference ya brotherhood ko 1991 ko bi wanko bi nti amane ama bi enkoye uwie wa ye shopping de amano fine bana sa akwa do school ase sa time boy no ne twempena no nzi wan frɛ no oba mpewa ade ba ko edi hu dance ye no wona wache umugu na bre bia bill bia wo no de bre wo ai ba wo no opewo no wo bo se on frɛ wo on pese obehawo what would send in this kakra baby we are sure say but on power so be kwa wia so be fa free hi so wadwuma begu fabra amano na brain nkomo ya mesre wo se me de twe na so hwan na ka che so betimi de atwe na so oba ne age wo form still na ne demand ne price wo high obetimi ahia be ma ono wo ska cha wo ne bum ni nyina ali du no obetimi chese mema mo madwene nya adwuma wo de ti obi a emfa nko wura busuam sa debi tumi frane na na nyina ai sese wie ne se wa na ayi umu wo bi e waka cha se wo ne dai ana no kwasem ne se na ne dai ko fa calculator be boze tuaka enye ye amfa ma lady adebo ayen ka no kure obi akodi bi Dubai ya den sakanya ti wo hu se ne esitie my lady ai what the ni pain na kwa akoma wo mo oh emema no this Ghana mine ya kama no discount tete so se hu mema no my lady o mu deserve ye nua ba mai won tena se no won hyehye ne niam ayi next time no wo for ba won hunu ba bi on ni begina Yabeka bibi akire no all right. Say ono no feel say oye young. O feel say bi ane ho afa mema timi se ne pe. Eye enne on calculate china. Because ebi mu si so ana o mo ho ofa chen wo. Ebi mu si so o mo ho ofa so o mo wu ntem. Ni nyina ya brabo bi ne niam bi o man tutu ne ye. Ene wan kwa nkohia efo, ukohia nana poku. Ukohia efo na akoye sa obebo odua. Wa ma odua odo ubeko no woko ubewu. Enti won su anyansa wemu na ama nurse for uniform no dignity ne so ate no ene be ma bi e frɛ nurse ni a no suro ebinie na okra wunya mpaase ne yemfa wadwuma nie ne yefo wadwuma de a ene ebibi yala obeye wotone onufu abeje ma nyina sika di ama na sa no ene ye nko Ghana ha
emamefo enye wanya de ai mumu awo frɛw na poku no my lady wanya ne niama yi onsa ma hwe na bodwu nyina sa adwene nyina wa na boche se wonyini kwa no no ti ban na wo se otimi nya oba aso franka techintre pa Ghana flag ya ba wansuro omo nso na omo nyama omo ye heavy na omo bo omo sudwe no ai nti say no anya ready ebe kwa akwoso ne so enti na na yesere onya abotre sister na niam na ode background fa so obi ani so wo na we say otu hofo 80 laptop wo je say no a enti my lady me dey American ne say mema ba so mo mani na ho na nkora na aba ne smart ya pe so say bia na ne agimi ewu eni ehu mema ne yeso so mo so de da fom o ba wo mo ma bande e me ya say aduane ye kura dodo na anim ye enso omo de mo mbebu mafa so my lady me da ase piwak bramo awi abrampa de de awi ni ama frefo abam na ene de ensam no boro yeso mai wane ni ate dodo obi ya Kristo ni mu na disaster ebi ni no kwasem unu mawurade a onye bone abi mommy me da say yamatiefo nyina aha emobibia akwaba de ba Sompa Nkomo so enafe Sompa TV Sompa FM medafo mi busasa ompo no emutisen megiri se waje mesu ofie se nyankopon adom oho ye papa ene ye wukuada ewurade ye yadom na wotwena kwa apro asabetu ya sundwie mo Piwak natural ayede 3P garlic mixture abadwa so enenen so oni ye hia ye no ebo enkomoi na wotwene ko na ebetu ya sundwie mu se ya na cheseme no mienu ye di afe sanse enye obi ya na nya ne sei ane enti abre bi e ba na ebusa wo se ompo no emutesen ye pese wo gi yeso wo fie se nyankopon adom oho ye papa 3P garlic mixture ena wo hwe no TV ne so no se de ohuni TV ne so no medafo say ya pepepe ena okoto wo pharmacy ana herbal shop baby eto bibiduru a sa pepepe ena eduro ne tie pebito nom ebebo opa na abedi ho adanse so e de akere afoforo ye number ena good screen ne so no doctor ye krado say onu bedi nkomo afa 3P garlic mixture ne ho ya de be na ahye so ache ene yade na eba no emonka yo ubehu na afiri mpofiri mu na chese ede wo sene edi se wo ye obi a wotanum 3P garlic mixture yade no phone yade basa bia nta me hawo eno ma medi asie na abeje wani gie aboso pebi nom pebi ma maame o papa unua oyere odofo oba onanna bi obeda wasepa sense eduro no eye eduro ye number ene good screen so no eye 0248 928824 0248 928824 medafo kai se 3P garlic mixture e wotom ehwewa ebo enti uta na wasomu ye boru pharmacy shop eni baby eto bibidro Ghana ha baby a o se ope 3P garlic mixture e beyi bi edi amount edre de empen se obeto na wanom na emom se wonom nko ade abehun se ampa Ghana ha edro papa ba ko a ene ebo na etu ye nyare wase no eye 3P garlic mixture ene nkomo aye di ye hwe menstrual disorder ema ye fichi kro ene emu haw ene emu nsensem onyankro pon twedi ampo wo bo ba bia ba asase so no wo ye hye edit wo ba ni padua ho de ye beye ama awo aba oba wonso wabra bomu no nyankopon hye mu no busumi bia e wo so oba ubu wonsa broni beka se menstruation kosua no a be ma hunsuo ankoka no ama entumi anda ne eba no e wo se ebesene ko na enkosua ne foforo esa hyehye na sa wonu ho kani ehia wotimi awo eba papa bi ato asase so abaya abema na ma efie aye nikanika wode no agege wani eno ye nyankopon akyede ne bia enti ebra mensese no kosua no a anye ba no eba besene a tese enamo ahifie ho ena eba oba bia e wo se wubu nsa sensebuo no ama na chese problem anase wo hawbi e wo ba onipaduanum enu nti na wohia 3P garlic mixture
nunum bi ebe bo menses no ebe ba kama ehun haw nyina eto betwa na emom menses aye ka ho asemi oba bi de eba na aye asem ebeba na aye asem aba wie no nso na aye asem on se ehu pa ye number ye 0248 92 8824 0248 92 8824 kai se aduro no eye 3p garlic mixture obebi onomu a ne menses no eba bebre bum chese obi kra de eyiye kese mesrew fa che me wate wo mo didi mfanche yanka ne se ya obi onomu a on shedante de kanase eba bebre bum etimi de ne subiri ekura brew eba sa etimi ma omoja asote no wa ya ho ya etimi twa wo hwe etimi wa ya asene usisi na eye wo ya obi ntimi ntini mu obi mensese ba ontimi ntinase ontimi nyane ho hwe na nka mensese so de enke ba ti se wo dwonso eye yo na abesene kwa ne baabi ni nyina nsa obesiesie wo ho obi kura de enya bosome no de be cheke se eda sei na wasa mensese no eba ohun pose menses no eba kama na ekone baabi obi nso de eye yawo ene amane ene ho nkomo na meni wo edi enti obaabi a wubu nsa wote yawo usisi wayase no wani su brew na wuti paiwo na ho ya basabasa obi kura timi yare wadro eye 3p garlic mixture nunum bi said de eba bebre bum no ebejai na aboawo amane menyina aye kama edi amawo wayase a eye wo ya denden usisi eye wo ya wani su ebri wuti e paiwo na menses no so sebe bebre no onum 3p garlic mixture ebe firi ho na wanya fa hodie number no fred doctor Cecilia waye krado so no bedi nkomo number no eye 0248 92 8824 0248 92 8824 Borough Pharmacy Shop any baby a tombi bidro bia bodino 3p garlic mixture obeyi bi edi amount afọ baby nso de onu a onya menopause enso menses no esizi emakra bosome nso a ema ye tempenten kwa ekope aboase pa de ne ho nkro ne ba ye pe bi ato no wono wonto obi kura da kane ne ba enso ne ejai bakra onu a wonyem onu nso a oni menopause medofo bema se wono obaate ne menses no ejai ba ana oba wanka so hu se o menses no ejai bakra petripi no ebeba won hwe yi a ebeda no fibroid wafu be yekutu ebebofo wani so am wani so abirewu ye kwaye fibroid operation eno so se ye obaako a enye no no o one pedro papa bi se 3p anomo a ebetoa so afedie di kan na awo ho be ye den di amount de to so me no na afe wo ba woni padua na nkasa no o be so no wudua so nye me bedane se de hu from no enye sa biem entina me ka fu 3p di amount se entina se emefichi kro hu haw emeji wani je emoso ewa asasi so wanu aduro ena mede ma no 3p garlic mixture o fibroid ne yedi ka akoye operation ni bi freye na eni uni nkomo doctor beboa ama wonu aduro no a ebesa wo yade ama beka ho asem e de akere afoforo number no eye 0248 92 8824 0248 92 8824 kai se aduro no eye 3p garlic mixture ene that TV no so no se be pepe ena okodu pharmacy a ana ba bia to bibiduro no a etie bodi ni kire no obeyi bi di amount twatu wo phone so okwa wo se maame nurse ana bra wo ha ana papa ana sister minua ba aduro eda me phone so yi enua bi na mepe 3p garlic mixture obeyi bi di amount kokonom na menses no ebeye kama obebi wo hono mo no so ne de no enu a emma bebre enu so a entwaye but eba nkete petripi nom ebeba kama ebeba normal because menses no e wo se besene ko eyemoja sufi e woni padua ni mo ba mane mesene ko uhia 3p
nom ebeba kama ama benya afa hodie wonim so oba se wo bewu onwu o menses no edi mu akotene papa se de mema omu prostate edi akotene ewo awo ani mu nsemu no saa na oba onso menses no etie because unya o menses ya ena ovulation ebeye adwuma ovulation ye de ovulation ye bra oba otukosua the releasing of eggs into the fallopian tube so oba obetumi atonkosua na oni be ma hia na akwakohia ohunsuo no na eni nkosua no na ache no na afei nyinsen etumi aba eti ovulation no release eggs into the fallopian tubes na aboa ama nyinsen etumi aba ankoba saa oba awo no emma obekọ doctor beka cha say woni wukru ni nyina problem bi eni ho meka say uni PID pelvic inflammatory diseases ensuo bi anko gina awodi eni mu ena nkampesa akoda betomu a ano na wafiri ho bibia ye okay but what check your menses ni so ahwe enti na wo hia 3p garlic mixture pebinom menses ni besisi so ama ebra wo ye ovulation wo behu se oba wo da 28 days cycle ebra ovulation ebe hyase me de me check free 8 ubu nsa eda etoso nwotwe se eba ene wukuo ya wukuada ye wada efiada memene da kwasiada edwada ebenada wukuada 8 day no a o menses no aba be siso no efri hoko enfe niagro 8 day 9th day 10th 11th 12th 13th 14th sa days no oh ema ukunu fe niagro so ye 28 day cycle mommo ne sa pa na dem ene ye bra wonum 3p garlic mixture ebeje wonsem na ebeye onwanwa ema ne nye wani ha so obeto so anum 3p na ebeye adwuma ema abedi adanse akira foforo menses ho hawo ene efichikro mu hawo no obebu sasede ne kofa edeba obi wo honom a eye nu a onom a onpese obenyinsen se adunu ne wo ho emfa etima wonya fichikro mu yawo wayase betumi aye oya osisi betumi aye oya wani su bebriu ebetumi atwa menses no ana ebeba bebre ana ebeba nketenkete etumi yesa obi nso de ye se wode panie ahya ne nsa ho so family planning wo kwa nkwanchan ane ayama no emwa ko hospital ni enhwe de ani umoja abefa ni enyema ye de pi work de ye nkasa enkonkoye eye wo life eye wo choice na emom hwe de beboa na doctor na nkasa ana family planning department hospital wono omo nhwe nyema enkodi wadanfo bi achi na obekun pi work natural ye tumira ni ya kiresie obi nso de obenya menses ho hawa eye awo achi owo wi a ekire no menses na akoye problem fra ya ne enu ni nkomo ebeboa obi nso de ye bra wanya fibroid na fe ekofa how de abre no etimi twa o menses no emmeye ebitim ba bum na eyi akese tum emmo ni pedua no pe 3p no medofo ye ka ne sia wonhu yisa wonu maduro ni bi yenim de ye ka ai yenim de ye ka entunum bi na ebeboa opa number no eye 0248 928824 Bora pharmacy shop any baby a tombi bidro bia o se ope 3p garlic mixture obeyi bi edi amount Kumasi Bora Kolenak Heba Dani Heba Kriske Heba obenya 3p garlic mixture ho fonko abet sam takradi AA mensa koforidia Gapson pharmacy ewo ho mumuni away enterprise ewo wa ene cathedral di nhwani mu wo fa kwadwo heba temale baby a electromat no wona UDS nso Charles Heba ewo ho obenya 3p ato wodo ani kire ashama nso a Wedema pharmacy obenya bi Kings Walk Kofsam ena Angel Heba omnyina wo Accra Okanshi wo se ope 3p number no eye 0248 928824 3p garlic mixture yankopo ya adumada sene enu bedi ahia yakra Abraham Patranse bebia merci asantoa ne wo abaya bibia wo ho ye bra idia wo kena ye hia ade bia ye nana poku die wo ho merci asantoa wa wie na asin training a wo tetafo ye hia ne fia ha fana de bra no na somdwemra
o se ne laptop wo ho na phone fablen tade otoma wo de eno de hu hia Abraham Malady medase pi nyame hira Malady abrantie bi frɛ me free Australia also wɔtia wo papa also wɔta hwɛ wo Achille Billy Bonka ɔse ne din no na se de osi dege wo no enya asɛm keto akora nti ye chia no Malady menua be mɛn waye mistake bebrebe chese eduru ba bia wo se ye manipa bi te ne ma bi ase on se flags na da bia wo kyire mu wo ha sei no bebrebe sisi ya ohunu ni obu na ni gu so Malady die hu ne eye ma menua ne se emumu ni ho a wo kasa emumu kasa wo telephone so na chese mum na afre o peke ye mumu kasa se na de na matwen wa wo ma emum timidi sankomo wei ni nyina haw ko krom etimi ko ye shopping na napoku di edofo no no edi edofo no no na napoku mesrew fi na ko wo kom ma empratwe biem ana be ware a mo wani na ho sabe Malady ene biem ema ni bise na ma emema no so bitirimu aye den no de bia me kase emema mo wadwen pa bia o mo hia ma papa de bia me kase de bia wo kan ene me wadwen papa so hia mema papa na napoku utie ne nkomo ni se die osi kasa Malady adwen papa wo ni tirim ebi se abranti a wo pese wo bie shop mawo na so ware uyo baba be fo wako Malady nka onya ni paboni ni sesi anu se abranti girl ni nua no eda so da woni ho eda so da woni fie ho chese on se on pam no ne ha no oda so pege no sa Malady enti ebe pantine na poku mistakes awaye no fi na ko bibi mo ebi mo a men ko esa mistake Malady ma men kasa asem wo bi nkyere ma no me de minian mabua no for frax na wo hu ye na wo di akire no be ma na ba no Malady e ma ya ni bi eju o mu se kire mina yanka no kura nkyere wo mu umpeni pa na kwaji ni bibi sabi so ma once the kura the tua school fees ni bia Malady watua bi ebia mesoso ebia nko wanti ma nwie school eti sa wo tena ba bia wo te ton ade no ekeka se wode maame na se ya abranti obie na no ade obeka to so bia be ya dwuma se wo mpana anyi ni bibi mane nko na napoku no ohuru se wo twempro ka kire wo e ma wa wo ba fo no nso se ene ode atew eti metina fa die biem ene ba ya wo so ka kire se oni na jai na jai anka fe wo sendus ka na wo fa ana obro bibia na oje edu ba bia maya no bi na ma se mema ni bitiri ma ye den ana Malady ebiem ye kan nurse for se bi nti na nurse for edi wonsem ni mu no dodo na me mate no me kan asinipim nurse for bi nom Malady omu no se wo ye na utuatwa school fees ya no koduru ba bia ofisi wa wi a wo se fa uni twasiri wi abo na so sa no se me ka no edu ba bia nipa bi ama nipa di bone wesi abranche se yanso na kumam na so ye na adwire se obey obone ebekun sewrai abranche yanso na kumam na so ka so obey ne bone a Malady ebekun no so ho edi ebesre se so ya ba ya na usi so ufri se abranche mintimi ne nante enkogi ni pin no wage ne simple a mane nkone ba bi abranche di odo na hia ode anigye na hia ohu wa wose wono da na ye virgin eti no ofisi okura komapa na oni memasem ade na kire se Malady tie de mpesa me kan se tete wono se mi tempo mu nyina be dia dance a obi tu kwa abrochi a onkra odura abrochi no afa telephone no wa frɛ no wa ka chance makodro eti o Dubai akobobra eno so ofa dawuro ebom kire se mi tu kwai wakodru ohun so Dubai ede na kire se wo mpɛw wakodru 1 year 2 years na wodi wo Dubai no eno ye de ntia otimi fa na chi se makofa mpra eye suban bi adru ba bia omu fa firifie eye suban bi omu fa firi ba bi omu ko school na ba bi omu di agro akra bia no onkra dwombone kra ba bi o ko school no ko suan kwase asemi obi akodu ba 2 years na so maya eno nti utimi sa fa cheze makofa mpra ma de atame sankwase asema wote wa kekanyansa be ne wom ne so agya ti so ne nada na akra na gye atum sa ya no kre se wodman bibi sei ba bi adwiri sei no de ma no Malady anse no bi bibi na wase one wudi nkomo se obeware o e ma agi tum se o so obeware no e di school fees no otua bi onmi se that ne yire ye nurse e di no otua bi
eti se nei ndu ba bia mkodu na de na asia kwantimfia maledi nya bone ne ba ni tirimo obetimi ayesadi akura wotongum o adwumbone ti no akotongum so onim so okoso ahwe no odam se twon ebi na akura ya yi omu etu no fose enko ba bia ebetima ko ba bi mo ntena ho enkasa enko ba bia abedi patirim eti nipa wo yodom no ebedu ba bia wo da ho a sebe wo ne no se nipa no so betena wo ntia mo wane a eti se mesi ho ahwan no onfa niema na abedi no horon famra se emeye dede na emeye ho bia no ya fra waji atum se sa niema no wo etira fabra ha se na branche no meje oje no de bo boso kra ne kwaso ano no maledi ne kwaso ano no se bia nyantua oje amem kire ne ba bia blog da onfa hwe so nse no kwa papa bi wo so ame maledi na pani wo se ne mayi su light dodo ana oba ma ofa akwasi ado no so akwasi sa kra meje atuma me na yusu rice cooker ofi on famla na me fa bo mo boso o se na no hu se onyusu light kese enti on famla no ebinie on fa phone ne eye laptop ne mra no on fa bo mo boso na branti akoma ntone yam untimi nya ne ma basa sei ne ma ya bakra maledi bi ho ya me mobo o ye mum ana ese waje na ne ware maledi he enkura ni ko school aduru ba bi o mokosua ne ma o sa hono no nani akote eti we ye jimifo se mum na woso emum makachira no sa makachira ni se sabinya sa na etwe nkwase ampra onzu bedi nkwase asa no maledi unim na prempe ko bi ebesi mede na prempe de ebewuram onse oni abaya ne ko no se awura ne fra gani timi peke na napoku ko abaya no ni na gyan no enei na prempe ni nyako a onyako abaya ni timi etimi peke ese watapo no sa pepepe otimi peke ema awura ne fra me ma awura fro na wanya no me ka je me na on so sa fra me se me fra awura na se masa twa tip nim na kwaje fofo kotofo fro wo me na ye free so so ran aprempe no so onim hu on na bai wa no so grow so nzo ko school secondary school no onzo ko sua ne ma ye di biti me ma no mema mo mama ni na ho se de ma ya na sia fom ho adwene no mesira mo awia yi ma ne de o mo ye no maledi enkura no ne ma sisi o mo pa ehuri pete no maledi ne ma o mo ye mema na ehu o so dem na wonya okwa na ono no ni tie ko ni bi so won kasa look that day obetimi da tana so udi nkomo ni wi on ka he obefia o si na de on ne kasa no o kan sem wo nyina jo ha ka so e baifo onya baifo waje wo fun a wo miemia no o sete enkura na ko sua de o enti mema no mama ni na ho o ga aje wo fun amfama no woji a wo betapo ma lady wodi agro kwan wo do be fa so no ehuro be de o enti nana poku mesre o edi ekura nyankura din eya infudin suon ejingu engu mema ni masesa edu ba bia fa na si fom dia beba na ni german nka maledi first na akawe mechire ba bi na so nenu odi laptop ne phone beba ntino na na poku nyama nka wanfa madia sedi ensuo ye no sa na awia be ye ya chichide so primoja do ya di ensuo frama no Eurobi siasi ye bien one shop ni emu shop ama na zupe table so ebeye bai ya kan say bojo na se wo no mi huna dwena wo tirim ompense so ya di ni gina hin so do maladi edru ba bia ya nyi omu san kwase asem ya bi de kwase asem woi woti Dubai no oti atwempra de me ye ni abranche sandini ska no de mabe ma fofrodi benu aduane kra makwase ampani na di sa emum na sa mum no amemum na di edru ba bia yanka no kra nkyere ma ya no mo hwe ya mu bewuwu edru ba bia mu photo boboda ho yantiase na ya tunwuma master nwumi ya kan say awurade mfa nsi ajojo sa nwum no wa ma mo oboma de oye adwuma papa eja abraham koko awurade mfa nsi ajojo enkwase ade a woyei awurade mfa wa na esie wajiji mema mienu sikadi ni wawu a awurade mfa nsi he manager awurade di usie he the boy fashion o woniema ya ma me dori so mane ntwi ya via ni nkyere ho ya gudie kumi o woniema ye wuhia bia se silver gold ya watch fe o woni nyina bi na so akotu bia akoton faso bebre
Yo makola eben Georgina so. Yeah, ko sesi e. Na ye so ya na Bishop Aferiebo Atachiman. Papa nso etie ye hwe pa na oba be top up the oil. Idwumadie kase afie bia wo yedu anyina be kwa akọbọ mpa ye nyameti ase. Ti echia oni abusuafo nyina. Melody production line no. Atimodan yi na o kan wasem. Abrantie bi frɛ. Sa. Oso na fire officer wo ho. No no. Ose fenze gra. Kwasi ends. Epeso o kire se saade na ekoso no. Eye wono ene ne nana. Ekosia na nye MC. Na ye no se MC aman sika na ye bo na baso sa na onim. Enti Melody me ka bibi nkire wo mu he. Ai so una ye fire commander se hwan wo ho a. Melody he eniema ye kan wontimi nye project wa bra MC nyawe fire service ya de ketwa aban ejuma ketwa enti mu betimi aye wo bra MC ni mu hwe na ne nana ne kwa kan ye no ya nana ti ase no MC ni mu hwe bede na akoso edu ba bia mo ti won mu propose ensuma no nura ban mu tu chese pese osi da bi nana na ye na on ne ko ye ho adwuma nana kra ya bona na din ye nana di free ana wu ni din Malady do wodi ni yebo do wodi ni yebo sabi MC ene nana omu ni ebetima bo mu din fire officer ye kan wasemi su kwesi hanse oye papa ede wanim ye de brain ye beka ni apo abaso sei kata ye sense de na chese wa kwesi hanse on sa hase ede na chese on sa hase ko frodan na dum no enu na ebe ma wo ye aduma edu ba bia mu duma no mapu mutu agu ba bi na de na se enu mo hwe won asem nka kwesi hanse ya wo ye so de photo ba ye be ya ma why ama na ye kama Melody ne du ba ana yo papa bia ye beka Melody MP ya papa bia ye beka do ba ye papa bia ye beka ene ye hia Melody bra bi na me hwe fire fo abroche se de se omsi ya dwan ha de se omunya huo ha de se kiakai kioso crash ana asidwuro be omutimi frabro sai pa we de so omunya na on kasi han ene on so ye ho adwuma hedo chechere so na commander afa number afa epese o kire se ya bo MC din enti dia wo di anka bebo MC Solomon Black City o commander o watch me kwasi hands onko no ho dia o keka ni o ti se ni passe onu omu to o ye adwuma no ahwe we ya transfer no fankrata konyen transfer no onu hu adwem nana kwasi sasu kotoku awoso he oye good mishira no nyame shira ne papa se Melody no beto cement bag ba kokura no enya asam ketua wo na watimi ayi sika wo na akoye ya wo wodi afa di to krata no so bra ne yemo sebi wo ya de pa bebo wo ya de anya so ye beka eta kwasi ansa ntra achimda sezi ye bepedi kura de atoso eye onabo bra kukusi ene wo mo maka ye di beto so atimodan puntuo atimodan puntuo ebe ye yie ene da so wo abedi wa ntiase mampokunum so be wa kotomawu 4 bedrooms ya ye mu tiles okunum ama na wo dem din na bibia da na kwem ya kwa mama ne so 05511 hello good afternoon ampa cho etio Racho Diana wabesna one day we mstrana we de mistake pan wa na nemri mtani mana chem ayo mon kan kira no pa so ba ade so oba yesu adwuma na se bi sande mistake kese pan wa ye no eti minina se aka se o de beche no ana se de aka de engine phantom frame ono an kata na gin kwa fa so be mistake ade ba ti we no se mistake no ayo na kwa be na no mistake njune ka man kwa maji na conference na se de kwa do be fa so no ono ana kuma ye da se pa na o kan na mlem de young boy de na ade o ba akoto adwuma na mi tua ni school fees na uni abusuafo hello do awale na woni ne te kra no o twa fam hello na de wo wache ne twoma waka cho se me ni obi wo ho se a so betimi di asemetimi hello oso me ni obi wo ho betimi di asemetimi ani o ai pato meeting program na kona betna ka se wa show obi to ji sika no ai and why take yo onu ani nuanu mo ma na from so I mistake no hello
Because hello. 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 Hello, Pacho Entio. Hello. Hello. Pacho, hi. Ayo. Yo. Yo. Akra ketua body ha want to say ubu be ma kwasea body ha wa that's ya ebu atofam. Hello. Yes, my Pacho Sompa TV. Pacho, hi. My Pacho, good afternoon. Afternoon. Your friend are so to the boy here, and the baby, why am I so dear? But Obama disappointing, on Jimmy. Yeah, that's it. I'm a function. Yo, yeah, that's it. Hello. 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 Pacho Entio. And Nankasa network in Yefitiano Pa. Oko kan esi ade na we didi ni akobogja na aso. Ya kire ye dogon o manum. Network bi a ye yusu, wo ma kire ye dogon. Oko kan. Hello. Pacho yentie o. Se dey. Boni hwi. Hello. Hello, good evening. Good evening, Oba Pa yentie o. Me Pacho kasa fu itafa. Yo yentie o. Ba ma no, e ma bebro o we kitu wa yakofa ni ansa be no wo. Oni yansa, awu afara no sa. Sunya no da so we hwe ni nua ba atini fie. We. One. Hello. Hello. Oba Pa yentie o. Ma Pacho, good afternoon. Afternoon. Eda sinet mapa mo ye me di akosia me frefie anya akra. Yo, akosia yentie o. Ma shabra bon na ye bo no. Ye Kristo fo gidi se ye bo afo ni Yakobon dia. Na me de ye bo fo be pentem no ya boare. Ye so yam kwala ni dia ya ba no. We try to take advantage of. Ya me de mo de do mo de be sani paso. Ye da wa se sa wo tre na de dia me se sa wo ye pa boni a. Ipa boni ni ma kwa da to. Wa kwala wo sisu a wo bom be ko ni dia kwala bi ene wo nya be me dia wo na wo yusu ma be ma tum ni ho akono ni ne otede ote ababu afa na wo yusu ma be ma na so be di wo di be me tika so wo be di se no bi o no di be me tika ma ai ran tan ni ni ma so ni ni ma o fa chen mo nya ne ma nya me na ko ti afo no ni Yakobon be da wa siri aduma pampa me da siri aduma mo ye wa me ti mu ablante ya wo be wa be tren abamu wa tuntum fefe bi wa show ko hwe ne na ase ne pabo ehye no ne ho kama show na se dem ko de mo afa no so agwo wa bayi wa sha ene ne se egu nanum abamu wa fefe ene wa ko fa body ha wa we na kure mu tenten se ko tunkonwa judge akonwa wotimu na kure mu tenten etike judge akonwa Messi asantoa o de so kire wa fa ne ma na ama ebe fast rapture atade ne body se ne drossi churumutia ne 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 mo a wadie die fa wo se ne laptop ne fo be gina ade ene ne 50 million kro no a wokna ene ne passport to ka fa na ade bre no nyesa wo china ene na de che fiada ya nte nka eju ada ba bia wo biara na abrampa ne Kevin dia prosifo we hwe na bema na ono we so ye mumu no a wa ma wo pu ni nyonko bema kwase na wo be tietia aka se ese boy ni so ntimi nko ba bia o ntimi nya ne che na ba edi botachi ono ye mfa mo ba edi be wura ne to wo dia ba ne be wura ne to wa na tu hello Hello. Me pa cho ye ntie o Good afternoon.
de bia mema wadwempa ne akohia ma nkwasiafo afternoon pato entio yo me pacho de semana que se fue a semanso yo me pacho adia na obana yenu ni abe mano onjene ni ona papa anya hwia bone nya hwe ese de hwe eli pa bone fa ya ma ni papa kula no edin so babu obi na hwe de wo ba ya de o chene be ma ebo wa e ko ni paso dia ni abe ma se ka men ko a ko fanje se lo mo so ha onje don janya prema me de mase yo na maame fo nkansem se ba mo kra na mo behwe anya winti abamu oi abawe maame wa meska nto aduane ni da won sane mo da mo nyina ma yi mani na ne so ate wono mo se se ne won na da maame tu ba be ma ye ni bi se be wo de ne so ane so be ma abawe na wo na se abowudu o papa so be ma ne ba na wo wase abodua yo onye ne try se atwi fom papa no onye ne try se atwi fom na ono ne baba yi wanya usei no san kan tira ne ba ne se obema ne ba na wo na se abodua na so mo ba papa no oba be ma ana obi ni ba be ma o mu be hia bi hello somebody be ba nana hello somebody ai one and two but there some let because of free be ma there hello mutinga the from let because of free wadi na me ya I be the way hello dimi kaza yentie o ye boy na o ma abaya ni sika na me kan kakra yentie wa na nem se hwe obi ba ayo o ma me wo papa na ada na wo ko hwe no wo hwe ne dia na ni papa na idu ansa papa ni se obema ne ba na wo na se ababo ni dua aha na etosu mienu tingi man association no onte ya na yo enti on fa no ho adwen why next time on sia nyansa yo kabatan de nka obakura ye se no ka botodo mu asembi ena bone abawia se ni pentumi fa bone nche ka mu ka sembi na mo de ajojo owura na koma wo papa panimu a try si twi fom no wo na ka ye se bibi ofia nke be ka se pe bibi to yam ne kwa aba yemra edu didi mu su koto kokoko wo obi da ho ehia che ko hia de bia mo makotwetwe nsam ba ehia fo ni nsam hunu mo makotwetwe nsam ba wami a oba tim na se kwa we tries wo no koto kokoko wo wie na wo no wo be kanya nsasem no wo be ma baba na wo na se obi ba be ma ni dua na one ne ho akoka mu no yo omo ye defo ayo omo free he ayo ena aso free he uzu free he anti se ne mu nyina santi to asante mu fensi ani hello good afternoon. Afternoon. But me kasepre di jama. Yo. Nene sabai one. Brian aso na mpasa me so me kakakra. Yo, mo nya sa mistake ni be se ma ya ba no ye ma bai. Ayo. So enti sa mistake ni kwa de. Ena de manu so ye nso ne nso nya boafo bia. Be me do baba ya kwen bia. Na o ma ja tie. Ti mo nya sa de ni bie. Na on po ba obetu na asem so na ntina. Me da aso. Men so me da wase ma no kra na ekasa no enyansafo no ewo mu no oba tare yesi ensoma boda akoda asum na so ba ko fa kuro ba ka mo kra mo kabotoye mu sem magege makikira ba ma awure no maka na mo ahuri asim fifi mo beku tahwirehwire hello Bacho company ami o Bacho me difference of the fit akwa when why mistake why mistake next time no more you yo ye fra kola ye ne kasai ade o ye nyina che sasem abra yi kan nukure entwa ba akukura ni de nsem aba wa gina fon so kire nyina che se boy na hwe na mpa ena wa twempran so na chi sa awukọ no se wa wankrame so okodu wa ka kire wo etimi de ma fampra oba enso me ka kire no me pa ne chew ena se wo betimi a ena so obetimi mane di oba bi timi ko ebe ma timi ko 25 years na ne ye to mane baby ma ende ankwase asem be ma ko di 25 so tra atwe no waboda di anko ono wote fanisa koma na busuafo na wale foforo mane nye wo nsel because obeba na oni matwintwa mo mpel
eti 25 years so to wo twen hwan wo ye wo ba no wo bodam wo mental problem. Hello I na bram paise ka no kreche nipa asofo ye omunka so waji obi ba ba si 25 years so ti abrochire 25 years to no ba na ono ba na ti obeba no ani ase twintwa bi kro okone wa wo ba ko pe obeba ma wadu menopause utumi nwo wabra ba sei 10 years who said ye keka kro na mo jano na ware enso so utena se atwa be ma 25 years wadwene nye opa be jao obeba na wo nyana kono. Hello mpacho enti o me ba so de metimi aka ne say boy no onyai empata girl na wiase no ye wugo no onipa wugo na no na wucha onyai no fata na kama beche no kama beche ne papa na wiase oba beche ya wuche wiase na ye bugu ba ma kwachi ata esibi akasa ubu be ma kosia esibi akasa. Hello oh yes be free so hello eja mpacho yenti o good afternoon hello yenti o me pacho hello eja mpacho yenti ke pese e fa course ni bebre so de lines ni ye moa yen e di besi anti o chena no ye be hwa kra nanim ya nte ho asem ajuada na apokusa bla na fe ye hunu bi e bedru ono na ne papa no o mada na asumye ne o makasa na o man afre wakase papa bi a kire na nte sa ye so ye be na papa no okro be so yo brahe she bi eja me mu ade bradade so aba ho be wo frɛ oba no nko a without say o ka kyerɛ me sɛ me mra me hu an sɛ wa frɛ oba no ni ye mu dia nka me hu sɛ nka wo frɛ mienu na nka yaba ba wo frɛ oba no me ma sɛ mo be kan sa enti me so me ma enti wo de waye no ɔno a de ne nan ba me fie ayo pa ma kyɛw na me dem twa so yate yedase enti ba bi a Messi asanto a obi aye to nkrabo sema ugina fon so a wo kanyina kire sa brante wabuni kwase papa onye obone onde ko wadwenpa na wabuni kwase asa nti ye de asi nyame ya dom a okina yetete ma anya sem ketua topic ye da ho kina aburade a hello me dey di grow fan